Martiri și victime ale ghetoului din Chișinău. Noi, cei vii, nu vă uităm. Această inscripție săpată în piatră în 3 limbi amintește că undeva prin apropiere se afla în 1941 intrarea în ghetoul evreiesc din Chișinău. Puțini orășeni cunosc însă istoria acelor zile sângeroase din timpul celui de-al doilea război mondial. Vreau să vă întreb dacă știți ceva despre acest monument. Ce simbolizează? Nu știu. Mă scuzați. Ceva Holocaust, mă ting. Atât. Scrie că e ceva cândva au fost la război, mucenicii, așa și scrie. Da. Ați auzit despre ghetoul din Chișinău vreodată? Am auzit. Spuneau cei mai în vârstă că a fost așa ceva. Da, am auzit. Am auzit că am cunoștințe care lucrează după hotare în Israel și vin și depun flori aici. Ghetoul a fost înființat începând cu 22 iulie 1941, la doar câteva zile după intrarea trupelor germane și române în Chișinău. Evreii care nu reușiseră să se evacueze au fost anunțați să-și părăsească locuințele și să se mute în partea de jos a orașului, locuită de oameni săraci. Если возьмете любые старые фотографии, вы увидите, что здесь было множество деревянных одноэтажных домов. Территория была относительно большая. На этой территории, как правило, находилось около 12 тысяч человек. Считают некоторые, что через гетто, шли расстрелы раз, и в тяжелейших условиях погибало от 10 до 30 человек в день. Поэтому не было постоянного из-за этого населения, из-за постоянной гибели, из-за постоянных жертв. Casele părăsite de evrei au fost devastate și jefuite, iar ulterior toate bunurile acestora au intrat în patrimoniul statului românesc. Oamenii au plecat în grabă și au luat cu ei doar ce au putut duce. Samuel Cervinski avea 14 ani când a ajuns în ghetou împreună cu părinții săi și fratele mai mic. Își amintește că tatăl său era după un atac de cort și a ieșit din casă în cipici. On the way we saw some people killed on the street. We went to an area of my paternal grandfather, which was not in the area of the ghetto. Within a few hours, there was 3 Romanian soldiers who came, and they raped a woman, they robbed some items we had, and we then decided that same day to leave to the area of the ghetto, and we settled in Alexandru Vlahuță, number 19. The street is still there. The house doesn't exist anymore. De fapt, nicio clădire din acea perioadă nu s-a păstrat până în zilele noastre. După război, în zonă a fost construită o maternitate. Когда построили роддом в конце 40-х, начале 50-х годов, одним из руководителей Молдавской республики был Вершигора. В прошлом известный партизанский командир, он оставил ряд книг. К нему обратились, где поставить роддом. И было предложено, что поставить роддом здесь, на территории бывшего Кишиневского гетто. И он сказал, что пусть в том месте, где погибали люди, приходит жизнь, чтобы это было памятью о тех людях, которые погибли здесь. И ни одного документа я не встречал. Это кишиневская легенда, кишиневское предание. Ghetoul era foarte aglomerat. În cel mai bun caz, unei familii îi revenea o cameră. Apa, mâncarea și medicamentele practic lipseau. Ca să nu moară de foame, evreii își vindeau ultimele lucruri pentru a-și cumpăra câte ceva de la țăranii care aduceau produse alimentare în ghetou. Prețurile erau enorme. Если мы посмотрим структуру тех людей, которые здесь находились, то большую часть составляли дети, женщины и старики. И бедные. И бедные, совершенно верно, и бедные. Хотя какое-то число и богатых людей было здесь, видимо, они рассчитывали, что их связи, возможности, которые были, они занимали должности и посты, когда Бессарабия была частью Румынии, что это поможет им спастись. Большинству это не удалось. Străzile au fost închise cu garduri înalte din scânduri. Intrările și ieșirile erau păzite de militari. În ghetou au rămas să locuiască circa 100 de familii de creștini, care aveau acces liber. Evreii, în schimb, aveau nevoie de permise pentru a părăsi teritoriul, ceea ce se întâmpla, de fapt, foarte rar. Din când în când erau trimiși la lucrări forțate. Cei mai mulți dintre ei nu se mai întorceau, fiind împușcați și aruncați în gropi comune la periferiile orașului. Era vorba în primul rând de tineri, care ar fi putut opune rezistență. Doar câțiva erau lăsați în viață pentru a da vestea în ghetou. I regard the 1st of August to be my second birthday because I could have been killed that day. At 5 in the morning I still have the image in my mind. I saw
a total of about 450 people. They selected young men and young women marching with the men were holding boxes. They were told that they were tools, working tools. Actually, they were ammunition. They were led outside the city to Vesterniceni, and they were executed, all of them, except 11 people. Ghetoul din Chișinău a funcționat doar câteva luni. La mijlocul lui octombrie a început operațiunea de evacuare peste Nistru a evreilor din Basarabia și din Bucovina. Deja la sfârșitul anului 1941, guvernarea antonesceană raporta că Basarabia este judenfrei, adică liberă de evrei. Soarta celor internați la Chișinău a fost diferită. Câteva sute au murit aici, răpuși de foame, de frig și de boli, ori și-au pus capăt zilelor din deznădejde. Cei mai mulți au pierit însă pe drum sau în lagărele de exterminare din Transnistria. Говорят, что зима 41-го года была очень суровая, ранняя. Может быть, это воспоминания, которые просто связаны с тем, что людям было дискомфортно, и поэтому вот их выгнали из дома, они не успели собраться, они не успели взять теплые вещи. Может быть, на самом деле она не была холоднее. Но говорят, что уже в октябре, к концу октября начались ледяные дожди, и люди просто замерзали. O mică parte din evrei au reușit să evadeze. Este și cazul celor din familia Cervinski, care au fugit la București cu trenul, fiind ajutați de 3 agenți de poliție români în schimbul unei sume mari de bani. The train was full with wounded soldiers coming from the battles around Odessa. And we were told by the agents to get out at each station where the train stopped to go to another cabin so we'd not be recognized. Although we heard later some soldiers saying Sunjidan and tren. We arrived in Bucharest 10 hours later on the morning of the 16th of October, and we heard the people selling newspapers that Odessa has fallen. De atunci bărbatul a trăit pe 4 continente și a avut 6 cetățenii. Astăzi are 87 de ani, este inginer și profesor emerit al Universității California din Los Angeles. După război și-a schimbat numele în Aroni, în memoria bunicului său care a murit în timpul Marșului Morții. Пешком людей гнали через Днестр. Через каждые 100 метров были вырыты ямы. И тот, кто не успевал или как-то отставал от общего конвоя, их забивали и выбрасывали, как ненужный биологический материал. Но, попав на территорию Транснистрии, попадали в еще более страшные условия. Это были концентрационные лагеря, где убивали, пересылали, где скрывали абсолютно количество, какое попало, и чтобы это никогда не осталось потомкам. Ни имена, ни цифры не должны были всплыть после войны. Этого боялись. Într-un astfel de lagăr, pe Ciora, s-a aflat și legendarul fotbalist Vladimir Tsinkler. Avea doar 4 ani, dar îi s-a întipărit adânc în memorie imaginea morții. Там газовых печей не было. Но люди каждый день телегами, трупами вывозили. Каждый день морили голодом. Кто сухарики имел, там или на поля, там и то потом запрещали, лопухи варили и собирали zerna от cucuruză. Condițiile de trai erau inumane. Oamenii dormeau în grajduri direct pe podea. Nevoile și le făceau tot acolo. Mirosul era insuportabil. Tifosul și pediculoza făceau ravagii. Erau biciuiți cu cravașa sau împușcați fără niciun motiv. Я ребенок там плакал, я смотрю, меня мать там успокаивала, закрывала рот, там то брат, то, потому что там случай был, ребенок один никак не успокаивался, он плакал, они ему в рот выстрелили. И вот эти все издевательства невозможно передать словами. Как могли люди, называемые, так называемые люди, это не люди, это изверги какие-то, как они могли вот так относиться к нам? Chiar și în aceste condiții greu de imaginat, oamenii nu-și pierdeau chipul uman. Își scriau scrisori, își făceau cadouri la aniversări, călcau haine. Viața continua. Сегодня некоторые люди так жалуются и так скорбят о том, что они не хотели бы жить так, а хотели бы жить лучше. Вы знаете, когда вспоминаешь, что
Война не давала людям ныть и говорить о том, что жизнь не удалась. Удалась, потому что каждый час, каждая минута жизни – это жизнь, и это счастье, это утверждение этой жизни. И эти люди поражают вот этой выносливостью и стойкостью. Astăzi, în Republica Moldova, au mai rămas în viață circa 90 de supraviețuitori ai ghetourilor și lagărelor de concentrare. Мы фактически последние свидетели этого ужаса, и нас все меньше и меньше остается. И у нас какая задача? Чтобы рассказать все это молодежи, для того, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Totuși, Holocaustul este prea puțin studiat în Republica Moldova. Diferite surse arată că în anii celui de-al doilea război mondial, în Basarabia și-au pierdut viața între 87 și 300 de mii de evrei, iar singurul muzeu dedicat acestei catastrofe se află în subsolul unui liceu din Chișinău. Pe 27 ianuarie, când s-au împlinit 70 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr nazist de exterminare, Auschwitz, comunitatea evreiască din Moldova a comemorat alături de întreaga lume victimele Holocaustului. Концлагерь был освобожден, спаслось немножко тех людей, которые еще на тот момент остались живы. Но это нельзя сказать, что это счастливый конец. Это страшный конец, потому что остальные-то ушли, миллионы жертв. И остается луч надежды, что как тогда освободилась та горстка людей, что сейчас мы сможем не допустить, чтобы погибли те, кто погиб тогда, чтобы не повторилось таких масштабных трагедий.